Iz Pazara original Levis, sloboda je bauk. Dobar dan, dragi gledaoci, i dobrodošli. Gledate decembarsku epizodu Srpske televizije Otava na Rodgers TV kanalu 22. Ja sam Maja Čulić. A ja sam Uroš Maksimović. U decembru mesecu se bližimo sezoni pravoslavnih božićnih praznika. A Majo, ti i ja takođe zovemo ovaj period sezonom slava, jer se mnoge krsne slave praznuju upravo sada. Da, Uroše, kao što znaš, moja porodica slavi Svetog Nikolu, to jest Nikoldan, 19. decembra i zato sam uvijek voljela ovaj divan period godine. I upravo zato je ovo pravo vreme da razgovaramo sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve Sveti Stefan, koja tokom cele godine, ali posebno u ovom periodu, povezuje sve Srbe u Otavi i celom regionu. Sa nama je jerej Aleksandar Gujaničić iz crkve Sveti Stefan, čijim je dolaskom crkva započela mnoge bitne projekte u zajednici, kao što su Srpski festival i izgradnja nove crkve i Srpskog centra u Otavi. Dobar dan, oče, i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Za prvo pitanje, oče, krajem novembra su počeli post i pripreme za jedan od najvažnijih hrišćanskih praznika, Božić. Recite nam nešto o značaju božićnih praznika za Srbe. Božić je jedan od najradosnijih praznika, ne samo za Srbe, nego za sve pravoslavne hrišćane. Jer na dan Božića proslavljamo rođenje Hristovo, dan kada je otpočelo spasenje ljudskog roda. Jer ceo Stari Zavet govori nam o dolasku Hristovom i o tome da će Bog doći, da će postati čovek i da će izbaviti rod ljudski od greha i od smrti. Samim tim Božić je protkan veoma lepim običajima kod nas Srba, koji ga ulepšavaju i čine ga lepšim. Pripreme za Božić, kao što sam rekla, počinju postom koji počinje 28. novembra i traje do Božića, kada bi svi mi trebali dostojno da se pripremimo i da bi dočekali rođenje Hristovo. Na sam dan rođenja Hristovoga, odnosno proslavljanje Božića počinje na Badnje veče, kada se dolazi u crkvu i u jednoj svečanoj atmosferi se odpočinje praznovanje Božića. To veče se u crkvi osvećuju badnjaci, nakon čega se ispred crkve lože, a potom se dele narodu koji je došao u crkvu da bi oni poneli svaki po jednu grančicu od hrastovu u svoje domove, da bi na taj način ulepšali i doneli radost božićnih praznika u svoje domove. Badnjak koji se seče i donosi u domove nas vernika se seče uvijek od hrastovog drveta, koji predstavlja mladoga Hrista u ovome običaju, a sam hrast predstavlja čvrstinu naše vere, jer hrast je jedan od najčvršćih drveta koje imamo i samim tim treba da predstavlja da bude naša vera isto tako jaka i čvrsta kao što je hrastovo drvo. Slama koju unosimo zajedno sa badnjakom u kuću predstavlja jasle u kojima je Hristos rođen i u kojima je ležao. Na dan Božića ujutru rano domaćica ustaje i mesi česnicu. U tu česnicu stavlja jedan novčić, negde je to običaj zlatnik ili srebrnjak, i ta česnica se kasnije u toku dana, u toku ručka božićnoga, lomi i smatra se da onaj ko nađe novčić u česnici simbolizuje sreću, da će biti srećan cijele godine. Negde je običaj još da se pored tog novčića stavljaju papak ili deo od badnjaka, što ima opet svoju simboliku. Također, vezano za sam dan Božića je i kod nas Srba položajnik. To je osoba koja rano ujutru dođe i koja donosi radost Hristovog rođenja, objavu Hristovog rođenja sa rečima mir Boži, Hristo se rodi. I obično u nekim krajevima se dogovara i napred se zna ko je položajnik, a u nekim krajevima to je osoba koja prva dođe u toku dana i čestita Božić u kući. Da napomenu da je Božić praznik svih porodica i obično porodice proslavljaju Božić u najužem krugu svom. Znači, deca dolaze kod svojih roditelji, roditelji odu kod svoje dece. Obično se to ne širi kao što je to slučaj za slave, kada imamo običaj da pozivamo svoje prijatelje i najbliže koji će nam doći toga dana. Oče, pomenuli ste okupljanje ljudi u crkvi za Badnje veče. Naravno, to je jedna od najlepših večeri u toku godine. A koji je raspored crkvenih službi tokom cele ove sezone?
Pa samim tim što počinje sa Badnjem večeri, Badnjim danom, ove godine je Badnji dan u nedelju i liturgija je po ustaljenom rasporedu u 10 sati, a Badnje veče, večernja služba počeće u 6 sati. Nakon službe bit će osvećenje badnjaka i zloženje badnjaka, nakon čega će se deliti badnjaci od vernicima koji budu došli u crkvu. Potom na drugi dan Božića služba je, na Božić, na dan Božića služba je u 8 sati ujutru, a zatim na drugi dan Božića na sabor Presvete Bogorodice služba će biti u 9 sati. Da bi uveče bila večernja služba počela u 6 sati, to je ujedno i praznično večernje, s obzirom da je naša crkva u Otavi posvećena Svetom arhidijakonu Stefanu, koji se proslavlja 3. dana Božića, odnosno 9. januara. I trebalo bi, očekujemo da će naš vladika, njegovo presveštenstvo, episkop kanadski gospodin Georgije, doći da će služiti večernje, a samim tim i liturgiju na sam dan praznika Svetog arhidijakona Stefana. Znači, večernje će početi u 6 sati uveče, a liturgija će početi u 10 sati. A da vas pitamo o crkvenoj organizaciji, po našoj proceni 2012. je bila vrlo uspešna godina za crkvu Sveti Stefan u Otavi. Koji su u stvari bili ciljevi crkveno-školske uprave i da li ste ih postigli po vašem mišljenju? Pa, glavni cilj koji smo postavili za ovu godinu bio odpočinjanje radova na novom parohijskom centru i na novoj crkvi. Samim tim što smo otpočeli te radovi, u velikoj meri do sad smo ih obavili, smatram da smo ispunili taj cilj. Naša je bila u početku želja da parohijski centar možda i završimo do Božića. Međutim, imali smo malih problema oko dobijanja dozvola. Već kako to obično biva, sa administracijom ne ide sve tako glatko. Mi smo imali problem i kašnjenje otprilike od par meseci. Na svu sreću dozvole smo dobili, radovi dalje nesmetano teku, financije smo obezbedili za završetak radova, tako da bi trebalo u toku sljedeće godine, do proleća, da to sve bude gotovo. To je glavni cilj bio i po meni je ostvaren. Nadam se da su naši parohijani zadovoljni sa dinamikom radova i to posebno mislim jer vidim sa podrškom koja dolazi od naroda, bez čije podrške mi ne bi ništa mogli ni da uradimo. Znači, može se reći da ste zadovoljni sa tim projektom, kako ide, kako teče i sa sakupljanjem novca za taj projekat? Pa, mogu se reći, jeste, zadovoljni smo, pogotovo sa mojim dolaskom. Sećam se 2005. godine, ovdje je budžet bio oko $100.000. I bili smo sretni kada dođe do tih $100.000. Međutim, kako smo krenuli u akciju kupovine novog imanja, pripreme za radove i sve, taj budžet je polako rastao, tako da je vrlo brzo 2006. premašio $200.000 da bi se ustalio na nekih $250.000, neki put čak i preko $300.000. Ove godine u ovom momentu mi smo već premašili $420.000, što je 4 puta više nego što je bilo pre nekoliko godina, a duplo više nego što je regularni naš budžet. U ovome treba dodati i donaciju koju smo dobili od Trilijuma. Ove godine do sada je leglo 150.000 na naš račun. Krajem prošle godine dobili smo 150.000, to je zajedno 300 i očekujemo da početkom sljedeće godine da ćemo dobiti i sljedećih 200.000 od onih obećanih $500.000 koliko smo dobili za gradnju parohijskog centra. To je sjajno, oče, sjajna vest i pokazuje koliko u stvari raste uticaj crkve, a samim tim i čitave srpske zajednice u Otavi. Da vas pitam za kraj, zima je također, kao što smo pomenuli, vreme mnogih krsnih slava koje su posebno važne za Srbe. Uskoro ćemo vidjeti isečak iz dokumentarnog filma o krsnim slavama. Dakle, da li možete objasniti našim gledalcima koji je u stvari značaj krsnih slava za Srbe? Pa, krsne slave su jedinstvene za nas pravoslavne Srbe. Nijedan drugi od pravoslavnih naroda nemaju ovakav način slavljenja slava, jer svetitelj koja proslavljamo na dan krsne slave je zaštitnik naše porodice, našega doma. I toga dana se okuplja porodica da proslavi svoga zaštitnika i na tom slavlju se dolaze kumovi, prijatelji i rodbina koji se pozovu da ulepšaju taj dan. Samu slavu čini slavska sveća, žito i kolač. Sve ostalo je ono što je Bog dao, a domaćin i domaćica pripremili. Tako da treba napomenuti da zavisno od dana u koji padne slava, što kaže naš narod, kakav dan, taka i čast.
treba se voditi računa, znači kad je postni period i kad je sreda i petak, da se slava priprema na postnoj trpezi, da se ne bi ogrešavali ko što ima slučajeva. Evo sad je Nikoldan, dolazi, hvala Bogu, i nažalost mnoge naše porodice, ne samo ovdje u Otavi, nego širom naše imigracije i naših srpskih zemalja, slave Nikoldan, na primjer, na Mrsu, što je pogrešno. Nadam se da će se to vremenom ispraviti, a i vidim pod uticajem mojim možda ovdje u parohiji, da veliki broj parohijana se odlučuju kada je postna slava da zaista slave sa postnom trpezom. Nadam se da će posle odgledanog isečka iz dokumentarnog filma o krsti slavama našim parohijanima biti dosta jasnije o samoj slavi, kako se slavi i odakle krstna slava kod nas Srba. I mi se isto nadamo i hvala vam puno, oče, na gostovanju i nadamo se da ćemo se ponovo vidjeti uskoro. Hvala vam na pozivu, meni je bilo veoma drago da mogu da dođem i da podelim sa vama ovako par lepih reči o našoj crkvi, o našem projektu i o Božićim praznicima i o krstnim slavama.